देखो कटक बालीयात्रा देखा जाऊँ केते भिड़ हो प्रबल भिड़ स्टार्ट हो गला 5:30 भिड़ पूरा स्टार्ट हो गला प्रबल भिड़। तो बर्तमान में आम गाड़ी पार्किंग कर देचु आउ चलो जा देखा बहुत गहली अच्छी तो चलो जा एठू किसी बाट चलिकी जावाक पड़ो आमको तापर से देखा जाओ कौन हो बहुत बार चलीगला भितर को एंट्री करवा तो आम बर्तमान में चल चली जाऊँ पूरा ये तो प्रथम वर्ष आसन आगुरी के अच्छा बालियात्रा जो रामदोली बसबू तो हाँ चलो भितर चलो भितर गले देखा चलो किए रामदोली बस कि रामदोली बस हाँ चलो गले जना पड़ो कौन तुमको ये आसिक केमती लगुच मिस रोजी अरे आम सेपट जावा एपटे कौन जाऊे ये हूँ आमर माने ये हूँ आम कौन कहलु से नबू कहना कौन गला बेलू ना हाँ तू तो नैलु मु कौन करी यहाँ हूँ सारा भारत सब बड़ फेस्टिवल बालियात्रा ओडार कौन ताठू बड़ फेस्टिवल सारा भारत में देखिपर है कि आम बर्तमान में आसिले कौ गेट्रे यहाँ तो कौ गेट मुझे भी जापर फास्ट टाइम ना फास्ट टाइम आर वर्ष आसती आर वर्ष आसती बर्तमान आम अलमोस्ट आसिक पहुँची गलु बालियात्रा भितर आउ जो छोट मोट स्टल पड़े बोधे शायद बैक साइड आम बुली 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 पूरा कभर करूँ फ्रंट साइड टू जीवु रामदोली फामदोली पाख जीवु आउ हाँ आउ रामदोली बसबू तो नो कौन नो कौन बसबू बसबू तू बस बाध्य तो बर्तमान में आम आस पहुँच गलु मेन गेट पाखापाखि चलो जा नृत्य परिदर्शन हो देखा देखा तापर आसले कौन खाଇବା ଆଉ बुलाबुली करवा चल जा देखो गहली को रेट मैं आप देखो भाई साहब देखिए केते लोक तुम कौन कह आयन के नवाज शाही सालेपुर मासूमपुर के रहने वाले शाही आयन के नवाज शाही हमें सुन रही है एक बार पुलिस सहायता के लिए 10 पर आ जा
जीवनचा वृत्त दक्षित वाले तिकट वाले जण तिकटचा मोहब्बत में तो बात जाओ सोरी आज भी तू रोही चुमो घर में पड़ गई ଚାଲୁ ତୁ ତ କିଛି ବୁଲିଲୁନି ଖାଇଲେ ଖାଇଥିଲେ ରାମଦୋଳି କଣ ଖରାପ ରାମଦୋଳି ତାର ବସି ଏଇ ଯୋଉ ରାମଦୋଳିଟା ଆଗେ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ରାମଦୋଳି ତାର ହଁ ସବୁ ମନେ ମନେ କର ବୋଧେ ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଆଣି ଯାଇଥିବ କହିଥିଲେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ ମଥୁରା କିଏ ଖାଇ ମଥୁରା ଖାଇବା ଭଲ ଖାଇ ଆମେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାচ্ছি ନା ମଥୁରା ଖାଇବା ମଥୁରା ଖାଇବା ମାନେ ମାରିବୁ ଗୁଳି ମାରିବୁ ଏଇଟା ଫଟେଇବୁ ବେଲୁନ ମାରି ଫଟେଇବୁ ଆରେ ଯୋଉଠି ସେଠି ମାର ରହିଯା ମୁଁ ଦେଖେ ଆଗ ତୋର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଜୁନି फाटला केतरा ओहो ହେଇଗଲା ବା ଭାଇ ହେଇଗଲା ଦେଖେ ଏଇ ଥରେ କୋଉଟା ପଟେଇବି ଏଇ ଚାଲୁ ଥରେ କରୁନ ଗଲାନି ହେଲାନି पूछ कह जोटा खाया था कह मो पे इधर ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସାଇନ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 5 ନମ୍ବର ଚାନ୍ଦୁ ଚୌକର ଦିଅ ଆଜି ମୋଠୁ ଚନ୍ଦ ହେଇଛି ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଦିଅ ଧର ଖାଉଛି ଦେଖ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ସେ ଖାଉଛି ବୋପାଲ ପାଟି ମେଲା କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଇଏ ଏଇଟା ଖଟା ଦୋକାନ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ଖଟା ଖାଇବନି ହେଲା ତାକୁ କହୁଛି ମାଗୁଛି ଟିକେ ଦଉନ ଟିକେ ଦିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଟିକେ ଦିଅ ତାକୁ ଦେଲେ ହାତ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କହୁଛି ନବାନି ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ରବ ଟାଉଟର ଦେଖ ଅଲିଆ ନାହିଁ ନା କଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ ଦୁଇଟା ନ ସରି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା କରିଦେବ ଆଉ ମସଲା ସୋଡ଼ା ଗୋଟେ କରିଦେବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବହୁତ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ପିଇ ସବୁ କ'ଣ
ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ବସିବା ରାମଦୋଳିରେ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ସେଠୁ ପଡ଼େଇ ସେପଟକୁ ଯିବା ଆମେ। ଏ ଭିତରେ ତ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଯିବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଆସିଗଲା। ଆରମ୍ଭ କର ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଗ। ଚିକେନ ବା ଚିକେନ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ଭାଇ ଦେଖ ଏଟା ବିରିୟାନୀ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ବି ସେ ନରମ ଖାଉଛୁ ନା ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାର। କ'ଣ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ୟା ଦେହରେ। ଏଇଥିରେ ବସିବା ତ? ଏଇଥିରେ ବସିବୁ ଟି? ଏଇଥିରେ ବସିବୁ ନା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବୁ? ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଲୁ? ମା ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଇଏ ମା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ହାତରେ ଖେଳ ହଉନ୍ତି ଦେଖିଲୁ କୋଉଥିରେ ବସିବୁ? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ସେଠୁ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଗ ଡଙ୍ଗାରେ ବଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲୁ? ଏଇଟା 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 ତ ତାଠୁ ତ ଇଏ ଭଲ। ଇଏ ରାମଦୋଳି ଡଙ୍ଗା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମ ବସି ହବନି। ग्रांड केसर पेस्ता कुल्फी आइए जानिबे कुल्फी लवर ओठरे ओठ लागि दिले मनरे मन मुक्ति जीव ग्राम बंधु ग्रामरे राजपत्नी स्वास्थ्य देख ये कहूँ जे ये खसब है मुझे देखा देख इतने यदि खसब से सीटी खसब ये जो लोकटा जो सीठी माड़ हम सीठी पड़ पुणी ये पड़ पानी है पकाउन ऐसे पैसा दे तावरे आ कौन क्यों फॉल्स देखे कौन कर दबु वाओ कर 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 कि लक्ष्य पका पका दीटा तो पड़ गई हाँ गोटे तो महिला छाड़
ଠାକୁର ହେଲା ଭାକୁର। ହଁ ତୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମାଛ ନାହିଁ ମାଛ ନେଇକି ପକୋଡ଼ା କଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ଜୋରେ ହବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା ଆଗରେ ତାପରେ ଯିବା ଭାରି ଘରକୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାଅ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖାଯାଉ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ସରିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମ ବେଲୁନଟା ପୁରା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ରାତିରେ କହିପାରିବିନି ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁ ତ ଧରିଥିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଜୋର କୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଲି ଏ ବେଲୁନ କୁଆଡ଼େ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଦେଖା ବି ଯାଉନି।